go bo go rulagantse gore modulasetulo wa khomisene Moahlodi Raymond Zondo o tla neela moporesidente Ramaphosa pego yeo ya mafelelo le gono eupša tiragalo yeo e šutišitšwe go fihla ka laboraro. Ge re tsena go tse dingwe, Khomisene ya Ditirelo Toka e hlwele ya gadika Moahlodi Mandisa Maya ka dipotšišo kgopelong ya gagwe ya go ba Motlatsa-Moahlodimogolo wa naga. Leina la Maya le sisintswe ke Raymond Zondo morago ga gore a kgethwe go ba Moahlodi-Mogolo. Ge a ka atlega, Maya e tla ba Motlatsa-Moahlodimogolo wa mathomo wa mosadi go tsokama setulo seo. Yena mong wa Ditaba ka nama o ipiletsa go Khomisene ya Ditirelo Toka le mmušo ka bona gore go matlafatswa ga basadi o se felele ka yena. South Africa has never had a woman in its highest echelons. I'm the furthest as the president of the SCA that women have come close to smelling, what it is to actually take just be in charge of your institution and be given an equal opportunity as your male counterparts, to show your prowess, your skills.